Una. First. Una sa tanan. First of all. Adlaw. Day is adlaw. Sun is also called adlaw in Cebuano. Karong adlaw. Today or this day. Unang adlaw. First day. Ang adlaw ni subang. The sun is rising. Nisalo pang adlaw. The sun is going down. Panahon or higayon. Time. Unang higayon. Unang panahon. First time. Una pa ninimong higayon? Is it your first time? Dili ni una na kong higayon. No, it's not my first time. Oo, una pa nin akong higayon. Yeah, it is my first time. Ulahi. Last. Katapusan. End. Ang una ug ang ulahi. The first and the last. Sinugdanan. Beginning. Ang sinugdanan ug ang katapusan. The beginning and the end. Ikaduha or segundo. Second. Ikaduhang adlaw. Second day. Bulan. Month or moon. Ikatulo. Third. Kada ikatulong adlaw sa bulan. Every third day of the month. Tuig. Year. Kaisa. Once. Kaisa kada bulan. Once a month. Kaisa kada tuig. Once a year. Katulo ka higayon kada adlaw. 3 times a day. Semana. Week. Upat. 4. Upat ka adlaw kada semana. 4 days a week. 5. 5. 5 ka bulan kada tuig. 5 months a year. Matag tuig or kada tuig, yearly or every year. Matag semana or kada semana, weekly or every week. Matag adlaw or kada adlaw, daily or every day. Oras. Hour.
Matag oras or kada oras. Every hour. Matag panahon or matag higayon. Every time. Gikan. From. Lunes. Monday. Biyernes. Friday. Gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. From Monday to Friday. Takda. Schedule. Domingo. Sunday. Sabado. Saturday. Sabado ug Domingo ang gikatakdang adlaw sa among pagsimba ug pagampo. Saturday and Sunday are the days for our schedule to include worship and prayer. Simba. Worship. Pagampo or ampo. Prayer or pray. Simbahan or iglesia. Church. Martes. Tuesday. Miércoles. Wednesday. Jueves. Thursday. Nagkapuliki ko sa trabaho gikan sa Martes padulong sa Huwebes. I'm busy at work from Tuesday to Thursday. Katapusan sa semana. Weekend. Puede. Can. Pwede ta magtagbo karong katapusan sa semana? Can we meet this weekend? Oo, kung nako'y bakanting panahon. Yeah, if I have vacant time. Pasaylo ako, wala ko'y bakanting panahon. I'm sorry, I don't have any vacant time. Pasaylo ako. I'm sorry or forgive me. Bakanti. Vacant. Entero. Bulan. Entire month. Tibuok semana. The whole week. Email. Email. Kabalo ka mo himog email? Do you know how to create an email account? Limot. Kalimti. Forget. Ayaw kalimot sa imong password. Don't forget your password. Pangutana. Question. Tubag. Answer. Na ba kay mga pangutana? Do you have any questions? Oo, na ako'y mga pangutana. Yeah, I have some questions. Kung naamoy mga pangutana, i-comment lang sa ubos aron akong mahatagan sa akong mga tubag. If you have any questions, just comment down below so that I can give you my answers.
Ug paliho kayo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Makita ta sa sunod nakong mga video. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. I'll see you on my next video. Bye-bye. Bye. Salamat sa pagtanaw. Ang Diyos magpanalangin. Thank you for watching. God bless.